abakazi bashabwa ngo rukundo eyibinira bashija babo okugerera na ba nyinazaara babo rusi okwanga kufana na nyinazaara yabatenjera omugisha tumiyuko mukama bakorere bulungi nemwakolire banyakufa ekyo nokinya nta muziire harimu nakukyenda nyowe nikimanya nyingi abakikura bari omu kokureba omwana wawe yafeega omushaija atiwerebera omu bintu abakristo b'ekyanga kya Kamate abayebembera okushaba bayoreka okusiima Ruhanga ahabw'izoobeeri n'okuba abakabiri omu kwetaba omu mpaka z'okusiima Ruhanga omu kanisa ya Goreta. Ekikusiimira Ruhanga n'okugira ngu Kamate hati yasinga neyetebyanga byona rero byija bijya kumwe mbuzi ekyo tukiri mu competition z'ezindi mwenu abamukama tuguma twerunine hamwe. Omugando makuru abikiriza hamwe n'abebembezi bagira hamwatano gw'obureeberezi bwa North Ankole Diocese hamwe na East Rwenzori Diocese kwakira Bishop w'obureeberezi bwa East Rwenzori Diocese obwo arikuruga omu rutayo rw'obuhingi n'oburiisa omu Israel. Waka Israel okareba ebya agriculture okuri sente okuri sembuzi okuri sentamba okuhinga ebyokurya ebijuma engano ebicoori n'ebindi bintu bingi ebijuma bya buli mulingo gwona wahika kuri notanga. Bishop yayoreka nk'uko abebembezi begira ekyango ekirabahwere nabo kushongora abandi kwenda ngu entaasya y'omu maka ekatunguuka. Ebibiireho nitwenda kubisiimira Ruhanga kandi okutayo kaita na tiimu y'abantu 15 kitubeerire ky'omugabo ahabw'okuba ebitureebire abantu kukorera hamwe communally turebere emyanya iyo abantu bari kuzambe bakweta kibusi ati itwe nk'abakristayo nicyongera kututeeka hamapu habwokuba umureberezi na timu kuba ari kuzoko bagire bibayegayo babituretera ubundi twabiteka mu nkora nitwe tukabikora kunuya tugiraho entaniso ahabandi. Gasha kwa Beno Muhozi na Anso na Twine.